دکتر حسن اقتایش رو بکاری سیاسیش استانبولی میوانی منم سلاو بود بریز اقتای دست پیکی ده تخوازم اشتا بپرسم بریز اقتای تب خوشی کو کسکیت روشا سوریا هر دی شوپینه روشا هرمی دی شوپینه تبا ورد که رژیم سوریایی دی ناو yani 10 روز 11 rojanda tek biçe. Evet. Özellikle 7 Ekim تایبەت پشتی هەفتێ جۆتمەهەیە ئێرشە حەماس لەسەر ئیسرائیل لێرە ڕۆژهەڵاتە ناوین هەفسەنگی گوهەری هەرچەند پشترە حیزبوڵاژی ئێریشی ئیسرائیلێ کرد و دشەڕێ دناوبەرە وانژی دەرکەت لێ هەماهەنگی ئەمریکا و ئیسرائیلی هفسنگی گوهرت و هیزن کو شرع وکالت ایران دکن بر خودان و داره اسرائیل و امریکا به هفره آرمانش کرن کو حکومت شامه بگوهرینن تایبت پشتی آگر بستا اسرائیل و حزب الله لأوبوزيسيون سوريا وهي تحرير الشام باوك نتشاوري كري إيريشي حلب كر وأف أوبراسيونا وان هم لدقالكو بشتوانيا إيران وروسيا لأسد هبو ما همو تماشان كركو حلب كت و پیوندیا اسد و لعرده قد کرن و بر پشتر بر خودان شامه و پشتی ویده مجه ایدی شام ما بهیست کو اسد شام بجی هشتیه بله و 1990 دا دما ام العراق ما گوداریا صدام جی کرل نفس تشتی لوی درجه رودا رژیم بعثه به آوای داوی بو دیسا رخصتنا حماس کو 1979 لگلیه بکا هبو لواندرا و وک برداوامیا سیستما سوویتان خو بریو دبرن مدید کو اف درکت هوله برز اکتای دخوازم بزانبم yani te behsa senaryoyê ki kirku destê İsraîl û Amerîka'da rûxandina rejima Esedê hebûye gelek senaryoyê din jî hene. Yekî ji wan senaryoyan jî ew bû ku Tirkiye jî destê wê di vê rewşê de heye. Belê nirxandina te bigirim rast e di vê pêvajoyê de rola Tirkiye hebû tu çawa di nirxînê vê rewşê? şöyle hareket Kahraman hareketinin operasyona Heyet Tahrir Şam dema emle dinirin vezir derve İran dema Türkiye ve dere god piştevaniya Türkiye bu Heyet Tahrir Şam heye vezir derve İran ve god bedeste wan operasyon ten kirin و هر وها خواست ترکیه تاوان بار بکن لی حاکان فیدان برنبری وی گوت اف کار نافقایی سوریه و ابیو هوای دمشه جبر و یکی ترکیه پروسه جنیز و دشوپینه لی پیوندیه ترکیه لگل حیات تحریر شام نینه هر وها الهمبری رخصتن ترور لوی داره شر دکه و به ناخوازه ناو ترکیه به مکانیزمه کی وهاره ورا روجوه جبر و ام هر تم امریکا را وهاد بجن امریکا لنافچه پشتوانی هن رخصتن ترور دکه جبر و یکی ام ترکیه هر تم رخنه و بیو هوای برز oktay dixwazim wê yekê jî bizanibim yani niha Tirkiye yek sedemê got Tirkiye li wir bû bêguman aloziya li gel rejîma Esed bû niha rejîma Esed nema Tirkiye dê li Sûriye bimîne dê vekşe siyaseta Tirkiye di rewşa niha de li Sûriye dê çawa be 13 yıldır
Türkiye 13 sala de kriza Suriye'de jiber valahiya otorite desalatı lewe navçeye jibo peşa terör bigre koridore ki armanjdaki bi kurahiya 30 kilometre ji rojhilatê Sûriye heta Rojavayê Sûriyê dixwaze koridoreke wiha durust bike. Dema xwest li gel Esed hevdîtinê bike le Esed digot lazim e win axame bi cih bêlin. Niha Tirkiye dixwaze yekparçeyê axa Sûriyê bê parastin, demokrasî bi cih bibe û sistemekî destûrî bi cih bibe ji ber vê yekê heta vê demê Tirkiye li wê derê dimîne. Belê. Lê dema ev pêk hat pêwîstiya serbazên Tirkiye li wê namîne û dê vekişe. Spas bote Dr. Hasan Oktay, şrovekarê siyasî İstanbulê li gel.